Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kadar barba jong kaseng kinuhikai kebelatip kum kakasi jantia Deficit School Teachers Association. Kebelalong hak sauterik mentau nailar, kalapan skami kinungkit kam jong kasamai batamai. Henry ke jelang kebelalong hasustam auditorium Shillong. Kalarai ru ban penne ikijo kinungkit kam kibabat barok shikata. Like no tang General Secretary ya bola jet tamai. Presiden unbat hi ujo baju bat barok shikata kata uba ID Nongsiang. Nang tayo kakam Vice President unbat do ba RS Marbanyang kat ba General Secretary Pat Legit Mai kata yo ba SL Raptham. Habakran bat ke Batisi TV hadian ke jelang. Presiden yung kakasi jantia Deficit School Teachers Association. Ulai tu bakadaw hi balasyam yo karay ban penne ikijo kinungkit kam kibabat beros kata. Kalong hadu bandayo eka 5th Pay Commission. Nalor kani ulai tu ru bah kikendiat sengi blala kinoy lam yung KJD STA. Keledap ya kendo ru iki bor sarkar nak natnat pule puti. Haka balayo jingte bak sarkar Shen kat sepentrai kamno ya ka education policy ka banyasriem bat ka national education policy. Haka ni gaji kendo bat ki bor sarkar uba ID Nongsiang ulai thoru bak layo ru ban kmi ka service rules jong ki kam hikai ka baladap pen kre menta da ka sarkar. Ti halor kan ni jingjet ya ki nokit kam ni kapan long ka electoral college ka bawan represent man lagi zone bat ki unit. Ha ka arpunyo tarik jumu benai me. Ti hakata ka electoral college kaladon gajing ya tainya ba kini kinukit kam ki ba menta like no UAR no UA kata di General Secretary mereka resign. Kini kinukit kam ki ba bat menta wat lada don nangi ki ba retired ro kin continue with ban bat ya ka kam kung bat ikipus ki bangi bat lera ya kata ka electoral college mat pemai bin kijuk like no tu kiba retired bat kiba ngi sistem dut kam pendap te menela pule haka general meeting ya ka rai jomka electoral college hak ba paro kin hikai ki bala wan ban attend meeting kile menjur ban penne Shua ya tinokit kam kiba menta tat hado ba ka 5th Pay Commission kan wan sekin hikai hado bikin dayo ya ka 5th Pay Commission clear lut ya ka 5th Pay Commission te kini hikai kini kinokit kam kiba menta le singisa dan thamai biar sia chet be te kata ko tibat kita kilong ilajit presiden kirang jit yang ai lambat vice president i kaburon RS Marbanyang bati en amat nata general secretary la pentamai no da abu SL Raptham di halor kaneka service rules nilai kendo bat ki officer jong department but last Tuesday sitarik aka Tuesday nilai kendo principal secretary hakaba ula say ya kanika draft service rules an pen sangi ula pen yangi ya ka draft service rules bala sya yangi bangin ule ya kanika draft service rules handai impatla ban yo ya ka copy na marba ya ka view na director ndang yo mentakasni sautarik barhadin kata in Pashwa siya ka Minister Education but siya Chief Minister makin ay yaki views kijongki hadin ba ladap pek ka Education Minister but Chief Minister kin sa ay syangi yaka draft service rules kaba mangiro in sa pa siya ki zone but siya ki unit makin pulay bahaya ka balada dangdon ay bangin ajing mut halor kani ngin sa ajingmut syaka sorka la don teng ko malais nem sos nem suwa baki pemni ya kawe ka draft education policy henry kamshim la poison shenu kamshim la biang te menta biang ka department kala dep penkre ya ka state education policy but ya kanero u principal secretary ula say ban pi hangi ba ka sarkar ka de penkre ya ka draft ka bala khamrban ban ni ka tu barim bat nilayo ban puli ka tu ni
kimat jong kanika education policy. Nalor ka education policy la scenario ya ka action plan na kumta ka education policy. Hakaba ndai balak pemi ka policy kan trekam. Re da kata ka action plan kaban pemi lang bat ka education policy en pentrekam ya kanika education policy haka state jungi. According to action plan and pentrekam. Yes. According to the policy and action plan has been prepared. Nangta halor ka National Pension Scheme Principal Secretary u la pentip syangi bakane kan sawan lang bat ka 50 commission tingi kerman ba nda kawan ni ka pay commission ka tmai ndala pentrekam kan ka pay commission ika ya ki recommendation na ka pay commission ikerman bakan don lang kan ka National Pension Scheme tang na kumta kiniki menghikai deficit. Halor kan ka pay commission ngila ajing mut ba ka commission kade ban terwas ka sarkar ban penrung ya kawai ka scheme bangi khot assured career progressive scheme. Assured career progressive scheme ACPS na kumta kinong hikai deficit namar ba kimdon scope ban yo promotion. Nangta suggestion ya nya kalian jongi bangila ai ka pay commission. Nang lor katang ila ai ru ka pay commission ba dewan don ka medical reimbursement na kamta kinoi ka deficit. Nang tabat ban penkiu ya ka retiring age syaka 62 na ka 60 kumba long mata. Terpadu ya ka commission bakan pas ka sarkar ba lada penmi kanu ka subjek thamai kumbala penmi ka computer aba penmi kini ki subject thamai ki school te bandon ka sanction post nomor kumbalong menta ka subject computer la shim bat la siu yakini kai na ka fees chunki tinna tingin kwa are ban sarkar kan penmi kanu ka subject tham don sanction post lemda kumta ka jinga ka dei ya ki khana uri ni pa ngile kren ru ba ki pay skills ki dewan long kat kum ki post bakibat bat kawai ka dei halor ki vice principal ha ki higher secondary ha ka ba ka skill jong ki kedang yarang kat tang bat ki assistant lecturer tengi kwa ba ka dewan ki khandet ya ki assistant lecturer bat hapo jong ki principal